Da, baš je jako lepo večeras, baš mi je jako puno srce što je pun brus i što je sve super ovde. Želim da sledeće godine bude još uspešnije i što više ljudi. Dobro večer svim gledalcima, ova manifestacija je predivna, lepo je uživati s ovim divnim ljudima, reprezentativcima. Stefane, 10-struki šampion države u skijanju, njegov sin je inače sada dobio nagradu za jedno od najbolje dece, 38 dece u Brusu, on je jedan ponosan otac, inače Stefanov kum. Da, gledaj, ja sam ovdje građanin i jako mi je lepo ovdje i hvala puno i predsjedniku i svima što su ovako napunili Brus. Daj Bože da bude ovako svakog dana, a ne samo večeras. Imamo i najvećeg proizvođača kajmaka. Dođite, kako se zove vaša firma i zašto ste došli na manifestaciju? Na manifestaciju sam došao zato što je kum sve ovo lepo organizovao i pozvao nas. I hvala mu na svemu. Jedna predivna proizvodnja je u Kruševcu. Inače ovaj divni gospodin je tu nadomak Kraljevo rođen, ali napravio divnu proizvodnju mlečnih proizvoda, sitnog sira, kajmaka i kačkavalja i ostalih proizvoda od mleka. Zadovoljan ovom divnom manifestacijom. On je gost i inače kum Stefana Miljkovića, divnog gospodina koji ima svoju hladnjaču za preradu malina. Ima sokova od malina, evo njegova ćerka, Stefanova ćerka. Ćao. Kako vam se sviđa večeras ovdje? Večeras je prelepo, došli smo da ispoštujemo manifestaciju Bruskog preobraženja. Divno je družiti se s ovim divnim ljudima i prelepo nam je. Da će Bog da bude više ovakvih dana, samo domaće i lepo, iskreno i... Tako je. Dobrodošli ste uvek u naš kraj. Ja sam ovdje na pripremama sa džudistima Crvene zvezde, ja sam potpredsjednik judo kluba Crvena zvezda i došli smo ovdje da uživamo u ovoj divnoj manifestaciji u danima grada Brusa, ovog predivnog grada, na ovoj predivnoj manifestaciji i uživam, mogu da vam kažem. Prelepo je. Pogledajte ovo divno društvo kad se skupilo ovdje na ovu divnu manifestaciju, snimite ih, molim vas. Mašite svi! Idemo Brus! Stefan će uskoro verovatno postati stric. Stefane, ali imamo mnogo divnih vesti za ovo divno društvo. Hvala vam što ste došli u divan grad. Evo nas drugi dan, odnosno dan opštine Preobraženje.
Da, danas je 19. avgust, dan preobraženja, inače dan opštine Brus. Danas vidim delegacije stižu iz Makedonije, ne znam, odnosno Severne Makedonije, ne znam da li još neko dolazi, ali vidim da se priprema veoma bogat sadržaj za večeras. Da, najavljena je još delegacija, inače delegacija iz Severne Makedonije, to je bratimska opština Berovo, sa kojima smo mi skoro pola veka pobratimi. Tako da oni dolaze kod nas za vreme preobraženja, mi kod njih idemo 27. 8. avgusta. Kako je to lepo kada iz različitih republika, bivših, odnosno drugih država, dođu ljudi i razmenjuju jednu mladost i zaista ima šta da se pokaže i da se osjeti to. Da, jedni i drugi imamo šta da pokažemo, a samim tim je i značajno zato što su to nasledili mlađe generacije, tako da njihove folklorne grupe i naše folklorne grupe se razmenjuju kada su u pitanju manifestacije, oni dolaze kod nas, naše grupe folklor, flula idu kod njih u Severnu Makedoniju. Jeste vi zadovoljni sa ovogodišnjim programom i sa posetom i uopšte turistička organizacija, odnosno Brusa, vidim aktivna je i zaista imate šta da pokažete i da date jedno gostoprinstvo. Znaš što, evo danas smo, evo gdje smo bili i ovaj etno turizam i ovaj istorijske znamenitosti, a i ova razmena mladosti. Pa da, iz godine u godinu sve veći broj turista leti. Inače, Kopaonik je poznat kao zimski turistički centar, a u blizini Kopaonika je i turistički centar Brzeće, tako da faktički cela ova strana Kopaonika je posećena tokom godine. Ono što je bitno, u zadnjih par godina imamo više turista leti, tako da nas to raduje. Dobro, dobro. Eto, završavamo ovo sa ovim današnjim programom, to ćemo sve ukomponovati i šta je ostaje? Ostaje da dalje saradnju da napravimo i da razmenjujemo materijale i da gledaoce na neki način animiramo da posete Brus. Pa da, ove godine su dani preobraženja najposećeniji u zadnjih par godina. Razlog tome je verovatno i sve veći broj turista koji dolaze iz inostranstva u toku leta u opštinu Brus. Evo, poštovanje, hoćete da se predstavite našim gledalcima? Dobar ден, јас сум Петар Ружински, градоначелник на општина Берово. Чест и задоволство ми што за прв пат денес сум овде во општина Бруст, заедно со делегација од општина Берово и со културно-уметничко друштво Димитар Попџорџиев Беровски од Берово. Сакам да ви го честитам денот на општината. Општина Берово и општина Бруст сте збратимени општини скоро 5 децении. Соработката, колку што јас сум информиран, е во областа на образованието. Јас како градоначелник се надевам дека таа сигурно ќе продолжи и дека и во многу други области ќе биде продолжена соработката, значи ќе соработуваме сигурно. Стварно ми е чувството прекрасно за прв пат. Со делегацијата денес имаме свечена седница, ќе го честитаме денот на општината, да живе општина Брус, да живе општина Берово и се надеваме на многу успешна соработка во иднина. Ви благодарам. Sve ste lepo rekli i veliko mi je zadovoljstvo što sam vas upoznao i sreo i evo, baš ste lepo pozdravili naše gledalce i želim vam pun veliki uspeh i večeras i u narednim danima. Ви благодарам. Се гледаме, поздрав. Poštovani gledalci, evo 19. avgust preobraženje, a sa nama, da kažemo slučajno ili nije slučajno, gospodin Zvonko vo Makedoniji, ali tako? Od Makedonije, Severne Makedonije, kako kažu. Hoćete da se predstavite našim gledalcima? Dobar dan televiziji Tesla, dobar dan svim vašim gledalcima. Ja sam Zvonko Skenderski, direktor Dom kulture iz Berova, Severna Makedonija. Hoćete da bi locirali, jer obično kad se tako kaže gledalci, da bi znali gde je to otprilike geografski, koliko je od Srbije, koliko je do Skoplja ili, eto, normalno svi će vidjeti na mapi gde je šta. Znači, Berovo se nalazi krajnjem istoku naše države, nalazimo se 150 km od glavnog grada od Skoplje, a inače Berovo, Brus je tačno 400 km.
Tako da nije nama teško da dolazimo ovde u Brusu, da se družimo sa našim pobratimima. Inače, kad već ovo pričamo o našim pobratimima, da kažem da mi Berovo, opština Berovo iz Makedonije i opština Brus iz Republike Srbije se družimo više od 50 godina. Ta naša priča je počela pred, rekao sam, 50 godina kad su... 50 godina? Da, kad su na saveznom nivou naša opština i opština Brus, mi smo se zbratimili prvo srednjih škola u Berovu i u Brusu kao gimnazije koji najviše pošumljivaju u toj bivšoj Jugoslaviji. Znači, pošumljivanje ovih golih površina. Gorani iz onog perioda bivše Jugoslavije. Bivše Jugoslavije i tada Berovo iz Makedonije i Brus iz Srbije i posle je počela priča opština Berovo i opština Brus su se zbratimili. Bila je tada u tom periodu su razmjenjivanja te posete iz gimnazije, iz tadašnjih opština i to. I to je posle, kad se ova država kad se razdvojila, 90. godina posle ponovo su krenule te priče i evo ja mogu da kažem da mi kao Dom kulture Dimitar Berovski, ja kao njen direktor dolazimo ovde od 2007. godine do dan danas, znači 20 godina traje ta priča, dolazim sa kulturno-umetničkom društvom iz Berova, naše kulturno-umetničko društvo se zove Dimitar Berovski, ovde uveličavamo proslave opštine Brusa kad je taj njihov praznik današnji dan, preobraženje, družimo se sa decom, družimo se sa ljudima ovde, pobratimi smo, mi smo skoro, svi se već poznajemo pošto odavno dolazimo odavde i ja se nadam da će ovo trajati, evo, ne godinama i decenijama. Nek se prenosi iz generacije u generaciju. A podsjetite našim gledalcima, Dimitar Berovski je, malo pošto, ako imate neku informaciju. Imam, znači, Dimitar Berovski je istorijska ličnost. Dimitar Berovski je rođen u Berovo i on je jedan od organizatora prvog ustanka protiv Turaka u Makedoniji i u Berovo. Kog tog perioda? To je period 1876. 1878. godine. Rođeni Berovčanin koji je svoj zanat učio u Ukrajini, u Odesi se školovao, imao nemiran duh, tamo je pohađao crkovnu seminariju i on je isteran iz Ukrajine i Odese i otišao da se školuje u Beogradu, znači to moram da kažem. Zanimljivo. Da, bio u Beogradu taj period kad su bili ti istočna kriza 1874. 75. godine i on tamo se družio sa svim tim revolucionarnim ljudima koji su bili u tom periodu u Srbiji i u Beogradu, vratio se kod nas u Makedoniju, vratio se u Berovo i za godinu i počeo da organizuje to naše tamo vostanje, znači prvo dobro organizovano vostanje protiv, to je period, svi znamo kad se Balkanski poluostrov nalazi pod tursko ropstvo. Ono iz Kladova zadnje, Turci su napustili u Kladovu, znate bili smo baš gosti Kladova i tako, tim brodovima su napustili celo ovaj kraj. Da, pa kod nas to Dimitar Berovski, ja moram da spomnem, imamo još jedna takva istorijska ličnost, Dedo Iljo Maleševski, koji... Kako? Dedo Iljo Maleševski. Inače, on u Srbiji je poznat kao Iljo Vojvoda. I on u kasnom periodu je uzimao srpsku penziju dok se vratio u Berovo. Znači, moram to da kažem. Molim vas, mi moramo biti gosti kod vas. Ovo je nešto što nas spaja. Da. Zato neslučajno sam spomenuo Dedo Iljo Maleševski, pošto on je imao ovde svoju četu i on je isto ovde dejstvovao, tako da na starim godinama i on se vratio od Berovo i mi, pošto imamo mnogo institucije i to koji se zovu Dedo Iljo Maleševski, tada je odlučeno naše kulturno-umetničko društvo da se zove Dimitar Berovski. Mi smo ovde sa kulturno-umetničko društvom, sa decom došli smo nas trojica возрастnih i 32 dece koji su smesteni ovde u Brusu, u Hotel Zvezda. Hvala domaćinima, hvala na njihovo gostoprimstvo, hvala svim njim koji nas ovde dobro primaju i mi se trudimo i oni kad dođu u Berovo da istom merom da vozvratimo i da se oni osjećaju kao mi što se osjećamo ovde prijatno, kao mi što se osjećamo ovde kao kod kuće. Dovoljno, ja vam želim uspešno veče, uspešan povratak i da srećno sve i da nastavimo dalju saradnju. Hvala i vama i zdravi i živi, vidimo se drugi put.